Bahahlaudi ba bangata ba tswang dinaheng tsa Europa ba iphumanang ba le naheng ena ba ipatla ba tswile ho latela tsebiso ya letona la bophelo ngaka Joe Phaahla pejana ka jeno mo a hlalositseng ka mofuta ona o motjha wa COVID-19 o fumanong Afrika Borwa, Botswana le Hong Kong. Mme ho utlwa haholonyane ka sekgahla seo mofuta ona wa COVID-19 o tlong ho ba le sona bohahlauding ba naha. Re buisana kwano mohaleng le morupelli wa tsa bohahlaudi Tshwane University of Technology yana ke ngaka Unathi Henama. Dr. Henama re o amohela hladitabeng tsa rona tsa Sesotho phirimaneng ena. Ke lebola mme le ba mamedi kaofela. Dr. ha ke re ka le mona re hlalosetse hore na ha ile mona ho bonahala ho ntse ho hlahella mefuta e meng ya COVID-19 se tlo ama jwang bohahlaudi ba rona ba naha. Bohahlaudi mme wa ka botlowa haholo ka ba nako ya December ena ke nako ba hahlaudi ba ngata ba tlang ho tswa dina tse fapaneng ba tla go etela mona jwale ka ba di boraka tsa go di ka kwalwa le matsweng le go ba tswang teng dina tsa bona di ba dumela hore ba tle ho rona re mathateng ne tourism recovery yona re mathateng. Dr. Ha le ho buletswe baeti ba dinaha tse ding ebe industry ye ya bohahlaudi e ntse e sebetsa jwang ho latela ho kola ha madibona nakong e fetileng ka lebaka la COVID-19. Ha re shebile COVID-19 mame batho ba bangata ha ba so South Africa mme wa ka ba ha re sheba rona re bitsa batho ho fihla 10 milione jara le jara. So ba shebile jara ena ha o so fihle 5 milione ya batho ba fihlile mona ho rona ka mantswe a mang mme wa re shapile hampe ke ntho ena ya COVID. Hantle Dr. ha se re sheba bongata ba bahahlaudi ba rona ke ba tswang dinaheng dife? Ba hahlaudi ba bangata ba rona ba tswa Lesotho mme wa ka. Mara ha re sheba internationally ke batho ba tswang UK, USA, France, Germany le China mme wa ka. Ka ho ikgetha jwalo ka ha o tswa Dr. Bahahlaudi bana ba tswang Britain ebe ke ba bangata bo bokae mo re ka reng ho se etele ha bona kwano naheng ho tlo thefula kgolo ya moruo haholo wa Afrika Borwa. Ba hahlaudi ba tswang UK mme wa ka ba nna 400,000 ke ba tsang South Africa ene ha se ba hahlaudi ba tsang fela ba na dintlo mona a re bua ka sesuka ka English re ke second home tourism ba na dintlo mona ba na di family mona so ba e tloetse South Africa that's why rona re ba tlhokong ba tla ho rona re ba tle visa so ha UK equala ere batho ba UK ba ka tla mona le ba UK ere shapa hampe ku industry ena ya rona ya tourism in Nawaka. Dr. re lebetse haholo le sedilo re fileng lona ka lebaka la nako re lokela ho igina hona mona ene ke morupelli wa tsa bohahlaudi Tshwane University of Technology yana ke ngaka Unathi Henama.